ta ebia nekuthia nayo na kuukio no kuometho atambuani nieli ni Mbenzi. Karibu sana musesi ya Mutongo TV kilinguni cha Mbenzi. Nyambite stage vezi ile lumeita ngwangwa ya gibandi bempita pita ni mutuse na ni wa maunda kilingu ke cha Mbenzi githa kyogete kondo waku nikenda wekwate ebuso ya kwekwate ya Mbenzi kana sitela mutane yenguma mwitana ni baby kana abebo waku na inde regeto ligamdeni wa date ya mdhanyani wo mombe oi tone vegusu ata nita Benjamin Mwendo kuma Makueni ni ugeta ba Mbenzi kumanda mwendwa no nethera ne single timu no ndikala ne single muno no mire lakini mieswete ne waye mbinge ne single no na no ge ba kumanda kamwaito ndo no rwa musi ngona nyata choke beti chakwa kwa masitwa nita Audrey kuma mwa Masako nyino kete ba kumanda mondo nondo ni ndie like ni single for a long time na mwano ke kumanda ba nondo ni sure like no ga bandi sako fail we musio ni musio weta wata kwa masitwa nita Audrey kuma Masako bandu beta wa mwa na kwa nita wa Mwendo kuma ba kutwe Makueni Makueni ni nini actually ndio sombi ato Makueni katonzeni kwa kuma ome na yu ukite vano niki by the we miaka yana karibu tu amboya no na eneje kaindo watu amboya ni sawa tuendelee kwa we miaka yana miaka timi ndona kinge kina mbomea ni wangu senge choke tumi na kule miaka yana kinge ke yondo miaka ni 25 na kwa ni 23 yeah reason ila ya tumandoka bani yo yibayu pawa abindi miaka 25 kwa mingi ti mingi neke nito nini nondo nyin like mondo wa 25 bana we job tita nambo vi kwa job miaka weleana na yonike eyo ni kubalisha kwithane na 23 na kuina 25 nikiane na miaka elembe wako inondo lakini miaka like 27 yo yalitemba yi good ndo aliko kwa ambao yanaonekana no yitikilange wasiapa you chips keke te kithini chombio na ndu nambite cia soda thesi andika ndo weta nguko ndi kukulia bado kwena mbosi sana sakita una chao nguko labda leto mane musimo cia gozi okosia meisi mpesa mbinge nondo ndo thoko mai na kwa ndo kume yangu kuma ndo kumia chao mahitaji ni sawa na wina mahitaji ndo ilite ukemba noenda demo ilite kuinya kwa spoil kila kindu yeah kwa wewe imiako ya kuka late ni kukwata museka na kuspoilewa sio ndeu ni spoil na ndo mbenda ningi utone spoil kila jambero kinene ndo no kunenge wendo ndarambo ku spoil na kwa wendo te umbithia ko be wendo wibu ningi ko tu tuinda tuika tuendese wendo muthei na kuti wazanti kwedi andu ameba makazenga kecha kwani chips chote kecha kana no cha silingi yana kwani nduma muzindo yete ndiye yete ndinabona nese nguko kwata mondo ewe akate na wewe ni kuona date date ti bandu bakubonea nisa nyinduma kwito by the ndi sa kuyale wa mose kwito swili ya lele wa mose no kata onton bakoka ni spoil yo na kunde ndio na plan zia kusia ondo yako huo na kala kani omusumo nini nejo yale amba etikela nini lazima ni spoil ni mane like uno ande in future no kona yeah so itanguko ni chips keno ndo ndio yake keke ngoja yokeda twende juko kodia wase na miaka 23 wabikizi miaka 23 atotena mundu utona ukwenda andiko na emuthukile muno na inake but twatiana like you ni single yasina kama mama sa kwasu twekala twilu na yu wara kuisia kuona nyana kule bandu titwa bika ndwe muthuku kejao ikwanda like nona wiyo sawa na kusisia kuma yoloki atu wikite kiatu cha mbesa nzio mabuto museo shida no ndwina kingeke tona kukwata ambo wete sura ye sawa nwisi like ndo ngenga ye sawa usio like no neutral kwa mother in law no kona gethia nya kwanda na ngulia uno watu ete ya yeah na hiyo kila cha tumio
Mahusiano azuma kuna mundu uzuma ina ke mathala. Ndande thacia. Kutetia? Yeah, you your reason. Ndai caring. Kindu chambe nenda mundu ndethia. Undu ngwenda. Nzu yakwa ikekale na hii. Na ilite ku dress nesa. Na yue? Ai mo kutaite kila woni otona gwika ni kumukola. Ite kumutia yu ninge twikala hata tute utethanya. Mundu mukani kusaugwa. Maundu azu ondethe weka hata kwa kubewa kwa relationship izu ata ejao. Ni baingwa kindu na ita ninge konisi kwa iku ithu kumiane na mundu. Ila ni weka ni sawa sunondo. Ni mwekala imwe mukatwanite kana yo ondo. Ndo ila ya ukathio kamukethia kekala kwake like 2 weeks. Ukasioka kwenu. Si umoile kotewa imutwae. Si umoile mbinge. Ti kutwa ko nice twa kwa mother in law kutwa ni kulotwa kwinya musea kayo kuona nyi yuku ikona lite kwa cia nini twaitwe na wewe wathukuma nyi ndukuma na yu ndukuma ikia thana wathukuma ibinda yue mbona wenda kila kindu no we abana wokwika by the nyi yundu ene ndo nikatia oyu yundu isa kombia ate ne spoil ni si wivo ni njui so kwenda utewe yani na ukule wiwi yani kindu chambe uya dio ngode yakane we yani lakini ndiona imi ya kwetha yema usiano ni ma wendo naona no matungire munangaliko ya mbesa timbesa hii ni lazima ni spoil mimi ni baby girl dio ni zona wani baby boy ni sawa so ni usione spoil na wa spoil wandu ndolika pin kana bado na spoil we play hard to get aye ni mbani ni mjani ni mundu mwikithi balawe kwa kubetasi wenda we musubia ya ne musubia baingwa kindu kila ndesa musubia peke yake nicho kindu kila kitu no tuma kulika pin tie kulika like mundu no akonye love be wendo alafu akakonya no ako treat nesa in future like hailite kwambisa ona before mwembwe muno kona ya yisu yu mwana wazimwe ndu yakale vinda yanata 3 good years yake tatu ti lazima ikwani nesiao kwa kube moyasi yawe nake to yasia ndiko na rabeta beka na kebu musie na ndo ndabia aye no zia ndo mayambe kake mbakebyo na kuna we yone ando mayambe zia mahusiano mange muyambe ya nziro you get ina kana either ambe ya nziro na chusio dasi anina ke like ninesubia like mwitu nondo ibinda yundia bado ndia ready kumbanditwa ona yuo mwitu tie ndio namba tu yakibeti ayo yuni mkwangu wase we na uyo thoko mawe amo kwa boutique alafu be agrovet fulani like ni double ya sionde yeah ena kwa ni thoko ma we amo yeah desa uya kusoka lakini bora mbesa sioneka besa siana pa like kukwata mbesa siana kwa moi wara kuonzisi ndukwana kanana wana kindu ndimo thokile muno ndimo thokile but no isini walite kuondabya mbesa ilo kwata with ye na kwa nina sisia like yuko na mbo kuri yangu ata mbesa siana like mbesa more than no sasaralia more than gilimba tu izune nini lakini ndisa kutaya ni siana no ndu bado tinesa tuka kindu kemwe to process ni bado chukwa kwa necho chalitemba kitambe nikana niseka nengo kwetekela no ndevi etha mbesa sievo si utwanya sia kwa ana siako ona mpaka ze nya kuenda nondo ndiso twaya mundu ta nyakwa ambia enda mutu utambuita mutu wenyakwa ona kwa ni nyakwa bado ndio we nyakwa mutu ona kwa maana na kwa ni nyakwa na kwa ndikwa mother in law ni wangu ni asimwambia ndena leo ndo kaambia na kwa twina mbesa uyitwe kata ndie ndo nengiti sawa maundu ni two way ketha ni ngusobe nyaku na kona uto akwitu usobe nyaku ndiye mako musobe isu ni na right nondo ni we nyakwa la ni nake buba kubi ono yakatiwe nye ndiye thabo na to kuona ni machi yako tiathukile muyathukile ko ambia mundu uzi mwendo mwatiani yebubu twatiani yebu the reason ya kutiana nake ni suna kuya na yu ni munena nake tikaribu ndo amboya twinena but si ine kuyata twinena lakini nde namba yakwa ni na block yana na change namba lakini cha ukumanda na manda nondo ndambise nyingi hata bane mundu kana no manda yeah ketha ndo manda ati obona nyamusio kana we ndakwendete na ndai na bata naku na kwatinya na muye ndio mwenda ni wene wambendete tia ndambendete but kumbe ndote ni provide ni uswi wendo wacha huyu niweze tena kune kwenda provide wa muno na no thoko mawe yasia yona we ya lakini mbesa kwa iswi mbesa yakwa sisi yaku ndwena kana sisi yaku ndazi yaku ndwena kana
wa bia bambesi yako no bia banondo yine mndu ase no thukuma bado nindukuma but ni severe nini ya nwisi bandu ne babika like ukethai ndwentie bai bandu yani ningwenda ku no winya kwa land no kona kitheka so ndie sa kukuya umbu inyakwa so nyino nithukumenga save mbesa ngesa kuinyakwa na yune ngiona geti muzee wa kutwa lomo so kwani zazi tie vinda yo ndio na emo ona kwa ambitikila tie vinda ngetha mbesa no kona tie vinda yo ndela lakini ilite kwika sake mundu umeheva family yakuma na yeye sawa ndizo kwa banga baikendo provide yao nata ni wa provide ya but tie munosu nengi ndia leta yo tu we ti we provide ya we ka na we ndo provide no kona okay na yue ex wako matiani getawi nina utabia wako ndani provide ya ziwa kwa story nene hii story nene ye makwemba mwambi yona muthia nundu nyana mwendete ondo we wendetwe ine kaika moito kake twina kama kitwi titasio mena thina moyu na no akatange kama kitwi mailo mya motwana in fact yetu atwanite tha indo so we you like no asamie ondo utwaye usamasia nicho iwa ndi kukulia makodo asumena bina nondo na samio ndo sama sisi wase waenda kwa uzi wa maindo sio maile so ndia atwa ndia samio utwaye ibe kindu kitogwa ndo mundu atwanite nondo we mutwaya rele kuma mutwana no katinza kione kitumi kimwe kati wa ilasi atumia nikola upenzi uzi wa kwata ni kwatio na kuwa mbitikela ninya na ninya ninyoka niwe na niwe weka ndisa ku yani nwene like ekangotabye kindu kimwe wona kama ithinza mainda nondo amundume ato mu provide ondo ngokuya ndiye kuona ondo nzu yakwa yalite kwikala itenza ubye na withayo tia iwe mukuna be bandu we mwana ngiku alafu ndwetela ateneka lebuta ni mutumano kagirora neso ndabya yo mawazi uthukuma kusoma wasomie kana nasomie tikeze da bati yonge wa bike class 4 zena uthuku no thuku wasomie wabika bacha cham mwesa vyo na ndiye college yeah kani college wasomie chao nasomie sendo mbingi isunga utabia suonge ayejo ndabyo yunga mana nondo nesiwe ndongula nondo manene ndokoma nzuye wina right ya nzawo bithya ndoni date dinezo lenya yeah no izini quality yakwa yambe imanda mundu musomo mundu tona kweleano nyona kwa ne musomo naona ngakitumi kimoja kila jatumie netiana na mwa kibeti sina atwaite chaikebeti na tuikana ni nacho ko witha mundu we ni kana kanene akana kena nyaka na ke kalana ko kana ke kalana nyakwa na yuke kango kule yemwe fani o yunike sinya inya ula like nyosu waindie igana katetha ke sinya so nda kati yake kanini ayeni kanene kena miaka 3 ena na yuo wana ukatia o you like nitwetekela na tu for example nini zinu ombetekela baitena ni shua no etekela nesawa but ndi kuona mbwe watu andete alafu nikango atu tilebu like kesinya wana ukesonda no kempite mama nozi nyewa ndio yuyu niko ngela kinga kwa kesi ni kesinya niweketanya lakini woka na utwa musi wasubi yakana kayemwa kwetanya kana geta winya mundu loka subi lo kegondo kenda kayemwa mbita but vetu ana tumene kamwana kana nikeletu nika mwana tumana like we tumana ni tumana twakasia hii tumana hii tumana vyo lakini weneke kanekeletu ithia ni kindu kingi kibeta yuka mwana otwele tukwa gwito mama tumana by the kindu kimwe twi kibuthia kailete kukua na tigwi nyakwa no kuona kemba ni kesinya that why na okulia kana ni kesinya nigeze ne kamwana na tumwana kwa gwito tizia tumwana kitia kwa takele twitha ye bahati kwa na guye tikila na utwa kamwana wisi hata kugwito na niwezi nguye ni wakathonzeni kula kuma aume ni sawa but yunye kulo yakwa ni yuona wekana kuishua no kezo mbeta mama
kaya mwita mama mundu no lonzi ete weka mwita mama mundu mekala mone woka subia kake so nebe bakakambiswa kuyoko ni nyai yuwe kata yuwe ko ke we shua kana kanona kake anata kaya sai mama no lenya wa koril neka mwisi na kada ne bakakama mana na yuka kuyoko lakini kana kathika lane ere kwa kiasa kuthigwe kala nenya ko YouTube andabye kana no mbitikela nye nina kana kauna sete akipiti janje chake twi yo ningo swane kana ningo kwetekela bato yo ambao waikibeti nebina lakini nwese andwe manena makailiana wese we nena we tota ina mundu tota atuma ndwa lakini ngendanzi aidya so nyindina kana ngukwete yangu kuziati nondo we mundu moka no weso sia ningwesa kosia kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi natia na kodia yunyaka yukana kula ikinyako kana yutwasinye na manyene na kana sawa nyako kakesi akana kake no munenge kana ni kuyiketha kekethe lakini nyato taenda mukazi kada ndia muneke kanini ndikuona kana ningwaya kana neve na ndesa uka ni munenge lakini baipa yando maka siutia nikindu ndese ya nikindu nese niweze yu desila ya kwitha na twane teke cio kwonya no tane kita na tia by the kutwana tio thu mundu ala meka wa mundu anone no mameka wanza no mameka mwetumira ndu ecio atumete amwezi wa kwene na ni wa kama masako be ndo mailia ata jeze makangundo waise we wapa mua mwana itangia mi akukangundo tala no ayembe wa masako banene mbuto ni wa kama bau kotwaika metha mathina yuma thina tameva niwezi like no wimbe na kitumi cha kwa sema itweka ni meka ata nikutia mume mama kathinza mailo masio twa kwa kube noze no ngukio twa mundu muka masako but tia ndo on them mabwana na no neither like allow isimatia matia but with it like lakini ukakula bandu kamba no kakula wewe akama masako ni sawa na wewe unajua ngukwe ndo nena yuni sawa no mbiwa ndongo nena ngukwe ndo nena we na munuka mwingi ta we na ke we kese no ni we weze maondo no yoga mando mo kisino asio ayi ayukutwana kwa kisini ni asara na yundo mianize ona mo kamba na no wakwenui chewa lakini ugana nabo niwe negwa na twacha mbe chati ku ngatwika ni utwana ku ukoti niwe wemba kasoro wona mondo menda twake bechambe na chake lemba kasoro ayaki ka cheja msako no kiti na yunti wangu kuya no utua komanda cha account yenge tilasima by the time kanoka twa cha kathonzo ni kwen kana chucha ita waambia cha kibeti cha kitwi na udie so twana buma kwena nenge na no dio masaini no kukwe ibeti mbingi by the akuyo ayeweze ni okire ba na yula no ka bana kwana quality sila nenda okay kindu chambe nyi wona nile ata wona nile kusovia mundu taku niona wesovere wembene no naisia tiba ku no wesovere naisia musiko no museo we no la nenda wasa no la wo nemu kubyo tinesa wera sura bado sura ni mwanani nemu kubyo kuba kwa yondo ni mwasa anan okay ama azatenda tomwaito rodo nini tukube okay are you when you were first born kana we second born okay say that we last born and wala matric ya wana nyame hiyo kwito tise do merato na wadinya nebuka teninya wakele no is last born nde sakutethia muka nundu akili sasa onde kula kuinya ayena kwaje kone last born kweni kwa last ndio born na ku ni second born takwa nuko na kila kindu too much no vaendetwe neza vaendetwe ni mani ndio ka date no ningokwata kama itu kasiona niona mundu ba kwa maende neza nondo with second born na kwa zero ni wakele okay are you were you like we no decide ite kulika ina relationship wingi kana wendo kusama kwanza relationship ni ndani milike
ena mubango ya bitwike titwane yani ithimba kama ri jumbe ne utalwe like musukia wine uwe kibeti yani chake but we sibe kindu ki hivyo kutwa ibeti mbingi niki uta decide kusiokiania na mukola aku atwaite mukala na atwaite no ni sawa ndo ni maikania tia yandu mundu ni weke ya mundu no sibe mundu ndino utavita sia by the way yeah so no umweke muka agree like baingo ndaka ukosengi sindu isiweka ni siaisi atene so no imba hata imu akili by the way you no imba imu akili ya aye baija ku imu akili nondo ndio rabizio aindienza na ndina soko tabia aindia nao ni sawa ni waendienza aindia na brother wa kwanza bayo na ita ni mondozi ni omodonga mutienge no boku but baina ite kya chawo kuongea tu kunena tu chawo baina ite kya lakini Yesu onagwe kete kindu takio andu magwe ni melo na wendia eti usiora no kithoku kendo kiu we lakini vitu igwanda bia ubona na pia mundu no swania na pia ngwe muthuku by the way aye ni dhani ndi muthuku ni dhani ya minenda ndwe muthuku ndi muthuku mandwe muthuku akabe thingu kulia nikiute na manda muno kunza nikana wise ko decide ko kabano okakomanta kunza niki kwani unako sinika no gie bano ndo ndwala na mama ka ba metha maya ndo komanda chao maya ndo manda se na kana ka bandi manda kibiti niki ati komanda bate na agenda emwe kindu jo totetya no yo manda mundu wo yanza we na focus yo manda mbesa na kuenda kibeti iwa weze no kana ya wenda muse na kwa nenda kibeti tino ka bano ayuni ukolia hii we wenda mundu mukawili hata like wendete hata new by the behavior sia mundu mela nendete team mundu me like wako hanya team mundu me mustiji nabonu pugwa mbesa no bakezi aba we tiweta mundu kweli by the no ene yo yundu Kenya yo no ene ndukelo kunenga chaona kenda wana nyalite kuni kumbika ndo ndo langu enda like alite kumbu yangu wa ndo saluni kumana wia kwa yesawa ina yikuwenza abanini kumana like nina like mpe maundo maingi na ilite kusawa mboa na ilite kwekia sindu mbingi ndo azwa ndijala maundo wo wirika wewa ko kube wirika nyimbe sa kwantitumiani na relationship ko kube yimbe asia kutumiana nitumia ku save tone ye nitethiela telange mane single lingi eneta uni single ndukese tiyo nondo dinambo kwetikila dineso kwetikila ainezete mini ndu mabate nokira bado dia ku yai no eneta uni ne kalite ni weka no enembe sesu ni ondethia nondo baingwa mondo mongi ngwetia nengi twa tumando na twenda na pathe binda yenga kala yeweka no na kwandia ndo twa kibeti wari kibeti ba na kesi okakiti na yui uipata baidhika yangu kulia yemwe uipata na maisha ama wenu yani tu like twaso thukuma ko masako alafu kwenu ne makueni ni alando mati ai beti na nyamuzi kaneza kutia wewe aka nondo baidhenye ndi bata mundu mewilu yani like Mombasa alafu nyathi kumbia tu na inya aye nengimana wazi we dawe ana we wa musomo ni sawa nwese na undwa ngamba kuma uyano sunondo nithukutwasi nithukuma masako sawa alafu othukuma atwaseta Mombasa nondo ningwendelea kwikala Mombasa kana ngukweuke kuma Mombasa maidu ala matena we ana mate asomo cho twele to kwa zo watu menie form 4 class tutia kwa musi lakini netha we na we ana wa musomo ndizo kutoka buwenzo musi nzoeto manthio leo bo ena mama nitogete mingu ngenda komana buno sino sio kukulia kindu chonde ndo ambisa ndo swania kana no kwenda mundu no sio kukulia kule yonde no kwe wazonge kabuba pa kwekala musia nina tikaenda imwe tuye makwenda kukethanya nateisioka lakini kuthi kuotia musia yuchu nyendi bata na chonye ninga kunone suwa we town muna wa masakwa etha kusiwa yingi kwanza ya masakwa yingi mba makwena lakini tiki last time yonde nyini nikirite kusawa masako kwitu ni masako but ni wako netoko mai lobby yeah wako ya ku lobby ndo na masako we lobby ni ko yombe ne bano ningethi aucho sio kundo asonga na kwa mundu mukola nenda Mana nambia describe physicality kana nambia
meka le yake Mekaya. enda kibeti kiu kibeti kita lonza la muse nuzi muse ndai lo lonza Muse wonenga ndai ya. unda utumia akili ni utumia wa mana thatu ina siana ondo kasiana si kwewa mbeza zito ondo sio sobe mbeza sio isobe ya kibeti lakini ndio waza niwezi usave mbeza Ni se ku save that wa ngukuyanye. Ona you ukaputwa we no say by the ti we kwandikwa ne kusia watu. We are permanent. Yeah, we are kwandikwa ti kusia no uko mondhuke wai. Ni the we waku ni wathela ne wene ndwisa kukwata we. Nina mbesa nina save it tuo. Yubo uno ne kwiwie ti nundu ndwi yani tukatumia mbesa ciakwa. So you know na twinaku nde utumia mbesa ciakwa ndukambise kunila umwate. Mbona ndo utumia mbesa ni yete nundu ani next future. Ndio ndio mvango ya kuya maisha viliara yani wenda maisha maili hata. Inaenda maisha tu masio. Maisha mate like nwesi by the ukatika ina relationship ni mwe. No with ya mundu su like ona wambisa kwekula niki kweka ndweka lilondo na ile. Use maisha pa mahusiano yu atolika nena ku. Welika mahusiano mena tambia mbe nundu nyene na kila kindu. Tila simokenda ina kila kindu by the way. Nwesi no with na mbesa tiwo na ndwitha ndwina kila kindu. Mbesa sibo. Tiwo ya ndwitha ndwina kila kindu. Na ndithi tu yambisa life nena kutoewa sindu imwe. Ukwa kwambia life aje nena ambia life. Mwambise kundu uko idea with your life mbambezi tu ndo kwambisa. We. You know wonder you want nada. Nona wada mundu perfect lo tona with andwenda you. Maybe niswane andiyete feedback yengi nundu ila wambia wina kibeti nina ambako kokwango nina ambite kusisia inwa hedge by the ndi kwa na wile kana ikibeti na gya na kibeti tia ikibo ni sawa ina cho lakini ndo asamie mutwano mbona kundie na kuya ondo ezi mwatumele kila kya mutwano no chamo yaka hapana no isinu talilo kweni wa ikibeti you to date ninaku nyaku ndesekana no ni to date to Onembani ni sawa nembani tu nena kibeti ni kila watu yekwenu waki introduce kwa sia hicho kibeti no bona mwasi ai mwe kwenu na chati po yutu cha kibeti watu ani na kia ikiwe kia ikithe but ondo watumira ndona mwana wazima watumira ndona yosiwa utia tatia niyo lakini nyikona yupe kutwana na pe kutuma ndo sindu by the ni different na gwe wenda kwa yoga na chuma kima kuno kutwawa tiko twawa nundo nyitwe kitaenda ngekala nindia isikie kwa nwe kibeti chaku nikisikie kwa kumaneka kwa mundu otemu titi kibeticho kibeti nikela kibeti ngana utwana kiniti nguwe kibeti lakini wisi andu makisiona andu fani muno nundu mundu akisio alite kukwa basi nake mundu moya onda tuma sibeti kiyani kibeti chake mbona yataza tio dia la kisio na kwa ndiko mai makwisa kumana na you no zwa no kwa ndo mozwa ni atoko affect by the way waibo ingiji mbwa yefani aje na kondi okaba yinu ngwenda nundu nyeniona niona tailo kila bati endere na kwito tindi kono izio ka ya nosi wako niki ndese wakau yani njuma pano yunga kwetikela ni sawa no mbiti no kunitimiza mahitaji mako mahitaji azua ndo aweta altia ala kawaida na asu normal bora na wana watu kwakwa tipo sovya muse yuko sovya muse wenda usobe wata yu muse kale mutheu kuthia suno kuthia lakini uyale unesa uwetele unesa wale unesa nisebele utona kuwa yes uko wale unota kutona kukwithia wetawe mundume nundu no kwema no kuwa bina wakunya mbesa like nukona lakini uko wale like ona kuo kujenga no esendie makukubuya nina rate ya kukubuya kayoka bona leo ketha kila kindu kipo unzovea na ni asia na mwasi mekara maisovea na kwa gwito dola sana nini no itano ino nu ato topika bamu ni yuni onanga twa wao yu ndio kukengana lete kusia twana tweleka na tutatu ela no kava ninakomana na mundume batambi aikiveti like ela wambiuni na boyka ndo nyindie sekana like umosi aitendwise dona kanae aina family ambia we no atwanie ati akiveti
na mukulia sa makulio anzongia but ena like nde ready kunitekia ndo baile like 50-50 na haya kuona ni baby girl so ndiye say like ndo united kweka yeah ya kama na mundu moka ulongo na atwika kibiti chakwa date yendo kumono lakini akede twika masaku na kwa kwitute wa kama masaku ni mati ya mutwano mono na kwa kila naiwe kaiweta kinge ni po wa mpesa nisioke kena batasio mono na mano mundu o mahusiano alaka na mobwetina kati iwe kwetha kalenda mpesa mono nye ni disappointed nondo tita ndo anawetekela mundu mukawa kosu ni wese muno enena muno na kwa kwitwa kama kosu teitwa we usezia Mutongo TV azuko ne mai mabio na inde wethi yakana metekelana kulea kwitekelana nwese kesungu twasia you can agree to disagree na ende asu mone mabango ende tukamanenge buso jingi yakuka ndene wa Mbenzi na gwende usiaisia wa Mutongo TV ugetho yenda ibuso yakuka ndene wa Mbenzi tukia chaku chakwika na kutumesie twaku pisa waku na tutabio ngale kwa yeba namba nilekuka kioni chako kwa hiyo asia bye bye na tukwendete mono we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiok tutumie bisa waku WhatsApp namba ne noti muonza ile muonza inya ile itato kenda inya thandato tunenge mwanya wakwekwatia Mbenzi kutata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi